All India Radio Imphal medium wave meters thum somli point khat kilohertz ge som galani le FM megahertz zale thum point nga apan hongki puang khia paite program ahi tuni in Thuthak Lakkhawm Simna le ngaihkhiakna tu te Latualleng hontel khomteu ngai na inei dingu latel ama sapen dingin Zuanna danglou chi la Lianlunching in asak deya hontel tu te bungwa lapan en ginzabiak le chingkhol kim lamka apan jeni le ningneng hotel newland bungwa lapan siampu ina hontel ahi ingai dingu ngày ô Zuang na danglou ding leo sim thun lai lung hon như dòng đèn nghi nghe ngày ô thì đi nghi nghe na vang ngài lấy tang băng đắm mình tan tiệm ngói nấu tang băng na đắm mồ là tung luai nào băng sang nua mình nghe tan tiệm ca zal mang innocent ngày nâu Lakkhawm ngày xiang lam băng hồn sông hầu tìm lâu ngày ô khăng thế lâu về kỳ ca hay na xin gom lấy na vang ngài ở xin gom ca hay muốn na ngày ô dâu lấy tang băng đắm binh san xiêm ngài nấu tang băng na đắm mồ là tung luai nào băng sang lúa mình luang khen hoa số xin lại vùng đền lại vùng hầu nem na vang ngài khen tích tiếng in con như dâu dia mồ hà cặp hầm đông lung lại như lâu đi na vang ngài ở xin gom ca hay muốn na ngày ô dâu lấy tang băng đắm in san xiêm ngài tung luai nào băng sang nua mình
India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm Asimtu Nembiakmawi Guite Manipura Paite Dakal somni ilali sungin Mivan tangza somni lekhatle Central Armed Police Force CAPF personnel somlegiat COVID-19 positive hiamo thakinom Amaute District Tuam Imphal West apan somsagi ilali Imphal East apan somni lekhat Seppatni apan khat Ukhrul apan ni Tamenglong apan khat Thobal apan somlegiat Churachandpur apan ni le Bishnupur apan ni hi uhi Hi veimu thakte avekun ngaihkhiakna nei longen hiwa amaute COVID care facility ya etkol hi uhi Paite dakal somni ilali sungin Thobal district apan kumsom ngale thuma upa pasal khatle Imphal West apan kumsom thumle khata upa numei khat COVID-19 le nat nadang dang Zakim mualiam tuato simin asimi som thumlegiat phata Paite dakal somni ilali sungmain miza som gyalikwa damsianga pot sakinom 2 in state a positive case sangsagi le somni lani oma adamswa sangale zale som gugleli le active case sangle zagyale somni oma recovery rate person somsagi le thum point ngali tungta Manipur Chief Minister N. Biren Singhin mayang Imphal anungang no pong swale tha na bana Churachandpur rapasal khat tha oma ama apan dangka kror khatwal gu manga omna thiltung to kisai amo paithu ponga migelote akito api banggo na pya khidingo chingen Chief Minister in tu pandemic huna mi piten haibang gamtat na jaka haksat na athwak poi asak thu taklanga case ni te sui khidinga police ten nak taka panlaw ahidan again bana ama ma inleng hai case te to kisaya sui zuina na sep en zuigi ye ahidan zana press conference ane ina huna again hi Secondary Education Board of Assam seba in 2 academic year metric exam hunding khakhat a ahun swan gamlading in thupoko February kha a metric exam nei hizel pen COVID-19 pandemic Zakim kumnon March kha a nei hiding chin seba controller Nayan Jyoti Sharma in AIRT kyanga again seba in post kwale post somte subject teng a syllabus u person somthum a hi tom ding in panghin tawa asama October ni khatapan polgyat apan polsom leni tante class sudzop a hi theino na ding in panla kinomlel Meghalaya a zanin kumsom ngale kwa a upa pasal khat COVID-19 le nat na tom Zakim Shillong a private damdoin khata mualiam tuato simin Meghalaya a COVID-19 zaka si mi somleguk phata Meghalaya state a COVID-19 positive case thak somgyalegiat mu be ahi to kitonin active case sangle zalile somthum le thum omta a tuatenglaka zakwa somli lenga East Khasi Hills district apan ahi Meghalaya COVID-19 apan damswa mi sangle zangale somngale guk omta Nagle na azana COVID-19 positive case thak som nga mu khiak ahi to kitonin 2 in confirmed case sangli le zakhatle somsagi le gyat omta case mu thakte ahi le Dimapur apan somli le ni Kohima apan sagi le Mon apan case khathin State Health Department in Taklang 2 in Nagaland na active case zaguk som nga le sagi oma adam swa mi zathum sangthum zanga le khat omta Assam Social Welfare Department ten Poshan malop na ding to kisay in kisakhol na nei State Project Director Partha Pratim Mazumdar in kay program to kizamin negle tak hoi mulaw naw pangte zonnale amaute chiamte na nei hiding bana Assam State sunga Anganwadi Center tea Nutria Garden din khya khiding chin AIRT kyanga again Poshan malop na huna Digital Panchayat online competition le webinar leng sainom ding hi Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma in Zanin Southwest Khasi Hills a tourism monte ve'navane State Sarkar in Mokirwat le akizokpi monte a
tourism circuit dop sang na ding program gelu a mokirwa ta lupna zakhat ta theina dam do in leng hongtung ding khasagi khagia chunga bol to hiding chin chief minister in gen Prime Minister Narendra Modi in Tunia video conference tungtona Governor Conference on National Education Policy honna anei na huna Education Policy thakin Education Policy omsa te khek ding a hi chi Aman Education Policy thakin India khang thakte sepna zana lama panpi ding a hi chin gen September kha azata omzel Rashtriya Poshan ma athumve na huna negle ta khoi mulo naw pangte zankhya amaute etkai hiding chin sol kalin gen Poshan ma a hi le Poshan abhiyan noya kumtengin zatinom zel hi Dunya dinga Thuthak Lakkhawm isim khyak theu heiting a hi COVID-19 dona a frontline worker tina Seppatni inla pa toidan siamin tu zuaw the zak tuin pangken thu belchan dol le thu dikna theina dingin Ministry of Health and Family Welfare website apan le zelin la COVID-19 the zak tuin kwama ngoken COVID-19 veidam kikte ten bol mailowin thu hoile maban lamet na to han thon zo in yainat na ve khale quarantine om khate min hi na vengmin te pholak dinga hike thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Latel abana dingin, Zuanging chila es Chingnu inasak. Deya hontel tu, Khonuam karbi ang longapan, son tuam in biakoy nga idea hontel hi ingay dingo.
Latil abana dingin Gilkhang bual chila Zakim inasak deya hontel tute Kolkata Manipur Bhawan asem zam khallalin zoutung Zuang pe mun leizang phai sumtu le lamka aom alom le volte nga ida hontel hi molno mapan ti khanlam pau khotwan pau go chin gin khazam ton sing le khan chin ten de mama hontel hi ngai dingu Latil abana dingin len heisa chila Lalramlienthari inasak deya hontel tu edi valte in barapania om ait mama biakim nga ida hontel ahi ingai dingu Tunia dinga ngaihkhiatu ten Latualleng hontel khomteu ngaihkhiak theu heitenga hita All India Radio Imphal Jingjangin Thuthak Lakkhawm Simna le Lalbuang le alomte apan pupa la ngaina ineidingu Tuni taklam dagli le minute somni gin to kitonin ihuno beita munchi a paite program ngai teng teng omnoam le mangpha